Hanbada Baroiva Pau Prime Minister Modi के लेगा कि मखादा जम्मू कश्मीर ऐसे terrorism लेतबा लमदम अमा ओहनगनी अमित शाह मणिपुर दा प्रेसिडेंट रूल सांगदो हनबदा लोक सभा ना अयाबा पीख्रे मणिपुर दा प्रेसिडेंट रूल सांगदोपगी मुहुत्ता पार्लियामेंट दा डिसॉल्व तौदुना मियामगी राय लौबना अचुंबा खोंगथांग ओइगनी MP बिमोल Eviction चथाबा हौरकपदगे मोइरांगखोमदगे MU गी मेन गेट फाउबगी मरक्ता लैरिबा पाट मसा मसाना सिदोकनबा हौरकले अमदे मापन सुबा मिजोराम असेंबली के मंगा सुबा मिफम मथंग थागी कुनगा तरेतगे हौरगनी ममी टीवी ने संदोकचबा मणिपुरी पाव मिनिंग ताबिरिबा पुमलमपु भारती वांगखेमदा खुरमजरी पाव संदोक पिजरी Prime Minister Narendra Modi की लेंगा की मखादा जम्मू कश्मीर ऐसे terrorism लेतबा लमदम अमा ओहनगनी हाइना Union Home Minister अमित शाह ना फोंदोखरे हाइदे पाव की लिखुन अमगे मतुंग इना वाफम ऐसे राज्य सभा के खननैनबगी मिफमदा पावखुम पीरदुना Home Minister ना फोंदोखिबनी हाइदे Home Minister ना मखा तारदुना हाइकिबदा पहलगमदा terrorist सिंगना अटैक चथरखिबा अदुगी मतिक जाबा पावखुम ओइना Operation Sindur Mai Pakna Pangthokduna Terrorism ge mayokta India ge firep adu mayek sengna khanghankhre hairi Terrorist amasong makhoi ge infrastructure lehenaba makha tana akanba thabak lokhathigani hainasu Union Home Minister Amit Shah na phongdokhi hairi थासिगे कुनमाथोइदगी चथरकलिबा पार्लियामेंट के नोंगजु मिफम के मांगोइनरा बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट यूनियन मिनिस्टर JP नंदन चेयर लौदुना पॉलिटिकल पार्टी निफुगी मिहुत यांखैमरी न सरुक यादुना मिफम असिगी मांगोइनरा पांगथोखिबा ऑल पार्टी मीटिंग दा JP नंदन मणिपुर दा चटनाहलिबा प्रेसिडेंट रूल के लेंगा अतोपा था तरुक अमगा सांगदो हननबा वाफम पुखलकपदा लोक सभा ना अयाबा पीख्रे मणिपुर दा चलाइरकलिबा प्रेसिडेंट रूल अतोपा था तरुक अमगा सांगदोहनबगी फिबम लाकबगा इरोइनना चटलिबा था असिगे मनुंगदा NDA की पार्टनर नि हाइजबा मणिपुर दा लैबा नेशनल पार्टी अमगे MLA अमना मियामदा अमसोंग पॉलिटिकल पार्टी खरगी अलायंस नि हाइबा अमगे लुचिंगबा अमना बाबूपरादा पांगथोकपा पावगी मिफम अमदा मथंग था अगस्त के अहानबा चयोलदा स्टेट असिदा मियामगे लेंगा अमा सोइना लैरगनी हाइना फोंदोखिबसु फोंदोखी कापिगनी थोकद्रा अमसों मखोइगी मनिंग थोंगद्रा हाइबगी वाहंग हंगनरकले Manipur Junior Boys Football Team na Junior Boys National Football Championship for Dr. B.C. Roy Trophy lisingani kungamangage champion oirakpada hanagi Chief Minister N. Birena Manipur ge team bu thagat pa phongdorakle social media da thagalakpa warol amada N. Birena hai chahi kunmangagi matungda Manipur na tournament asige champion oiba ngamba singthani ni Manipur gi naha sanaroi singna kathokpa amanga loinana मसक थोकना सानेखिबा अदुबु मणिपुर की मियामना अपेन बफावी
Panba yabadi Punjab ki Amritsar da sanekhiba final match da Manipur na West Bengal bu Panjal ahum sinoda maithiba piduna trophy asige mapu oikhibani. Manipur da president rules sangdopagi mahutta Parliament dissolve tawduna miyamgi rai lobana achumba khongthang oigani haida Lok Sabha gi MP Dr. Angomcha Bimol akoijamna phongdokre haidei Paugi likun amagi matung ina Manipur gi wathok asi loishnana ba honabada rajniti gi achetpa fire mathautai miyamna thazana nauna khanba lengak ama semlama matungda Manipur bu amuk hanna semgatuna mahausagom dung sisanana leminaba lamdam ama oihanba ngamgani haina Bimol akoijamna makhatana phongdokki haidei Imphal West amasong East ki tongan ba mafam singda leiba yum dukan chingba masagi lamdagi henjinna khopchilambagi mayokta eviction chathaba haurakpadagi National Highway 102 Imphal More lambi paringi Moiram khomdagi MU gi machin main gate fawbagi marakta leiba pat singda encroach tawba sing Taktorakpadagi encroacher singna masa-masana khangna sidokna bahaurakle haidei adubu mafam kharadadi encroach tawrabasu machi lengdana leibasu yaunari haidei Imphal East DC na tha asige kunhumdoidagi ngasi fawba matam piduna lam khopchiliba singna lauthoknana ba khanghankibani DC gi order asigi matung ina masa-masana sidok chanana ba khanghalakpadagi mari leinaba official singna marking tawrambagi matung ina sidokna ba haurabasu machi lengdabasu yauri hairi masiga mari leinana miyoi amana phongdorakpada DC na chayol ama matam piramba adu ngarang loikhre adubu drain gi mathakta khara hendoktuna saruba adu lauthoknana ba honabada mystery thiringaida ningthina matam chana lauthokpa ngamhodaba yauri adubu leingakna matam kharaga amu pinana ba haina phongdorakle Amaromda lambi gi nakanda leiba footpath mathakta nakal natraga saijin khara hendoklaga sajilamba adu masa-masana lokthokkhibadagi khanghaudana nonglei akanba amana tarakpada miyamna nongai haktufam leitabadagi awaba kaya mayoknari maram aduna lambi gi nakanda bus stand amade public toilet kharasu leingakna saraka thambinaba tongan ba section kayana phongdorakle Diesel auto magic amade bus na chingbaso mafam chana bus stand mathautari mafam chadana gari khamlaga tongba asisu mari leinaba department na mideng changhaninge haina appeal tawrakli Mapan suba Mizoram Assembly ge manga suba mifam mathang thagi kungatare hauragani haidei Paugi likun amagi matung ina monsoon session asi pangthoknana ba Mizoram gi Governor General BJ Kumar Singh ngarang samon tawkri haidei mifam asida lenga ki tongan ba bill kayamar pangthokani amaromda opposition dol singnasu thaw yauna tangai fadana changba potlam sing Ningthina phangdabagi matang amade yum kai sajinaba potlam sing marang kaida phangdabana chengbagi matangda mifam aduda pukhatnana ba sem saduna leire haina pawasina makhatari Coordination of Bank Pensioners and Retirees Organization Manipur Jona Senduna ngasi July 13 lisingani kungamanga ge ayuki pung mapal dagi taramathoi fauba thangmaiban maisnab lekai ge ima panthoi bi sanglenda hunger strike chathakre hunger strike asida bank pensioners singe chahi 13 pension revise tawraktaba pension basic pay da special allowance yaudaba amadi bank ki family pension central government pensioners ga
मानहनबियो हाइना पांगथोकिबा हंगर स्ट्राइक नि हाइरि कैदम तौरी मणिपुर कोविड-19 के लाइना लाइचट के मायोक्ता अकनब थबक पाइखलकलिबा लोइसंग सिंगी ऑफिशियल अहुमना ngasi लाइना असिगी मतुंगदा तौरखिबा टेस्ट अपडेट की मतुंग इना ngarang sample mapan test tawada positive case amada thengna हाइरि मरम असिना एक्टिव केस तरामरी लेरखिबगी मनुंगदा ngarang मियोय अहुम डिस्चार्ज तौखिबदगे एक्टिव केस की मसिंग तरामाथोय खक्ता ngairi हाइरि अदुमोइनम कुमजा लिसिंग अनि कुंदगे हौरकलगा हौजिक फाउबद टेस्ट असी कोविड-19 के पॉजिटिव केस लाख अमा लिसिंग निफु चहुमगा मौद्रा हुमदोय थेंगनख्रबनी हाइरि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अवसिया विद्यालयदा मही तमलम्मा महेरोई सिंह इरांग नमरम ओइदुना महेरोई सिंह लाइरिक तंबा यादना लेरंबदगे मतम खरगी ओइना कुंबी सेंट्रल हाई स्कूल दा चाही एसिदगे एकाडमी सेशन हौदुना मही तंबा हौरकलबा असिदा महेरोई सिंह की पुंसी मांगना बमानबा थवोंदा कनागुंबा मियोय कांबु खरना लान मीडिया स्कूल असिबो एमएलए ना पॉलिटिकलाइज तौख्रे हाइना फोंदोरकपा असि लाइबक थीबनी हाइना कुंबी केंद्र के एमएलए एस प्रेमचंद्र की एजुकेशन की नॉमिनी लोंगजम सूरजना फोंदोरकली समग्र शिक्षा अभियान मणिपुर की मखादा रेसिडेंशियल स्कूल अमा ओइरिबा असिगी मतांगदा ngasi कुंबी सेंट्रल हाई स्कूल दा ngasi पांगथोखिबा पाउगी मिफम अमदा महाकना हाई कुंबी एसी के लाइंगौबीदा हाना लेरमलिबा रेसिडेंशियल स्कूल असे इरांग असिगी ओइना वल्नरेबल ओइबा मफम अमा ओइबना महेरोई सिंह की कैरियर मांगदना बहाइदुना मरी लेनबा एजुकेशन डिपार्टमेंट के मकोथोंबा सिंगना डीसी बिष्णुपुर अमदी एमएलए एस प्रेमचंदना महेरोई सिंह की दमक यामना कन्ना होनदुना हंदक की सेशन दगे मही तंबा हौरखिबनी रेसिडेंशियल स्कूल असिगी महेरोई सिंह असिगी लाइरिक तंबा हौननबा होनरकपदा मसाना मसाबु लैंडोनरनी हाइजबा लाइंगौबीदगे खुमनथेम खेलेंड्रो हाइरिबा मिसक असिना प्रजा मियामदा रेसिडेंशियल स्कूल साननबनी हाइदुना लम कटली हाइरिबा अदुसु मरी लेनबा लोइसंगदा थिगतलुबदगे मसागी ममिंगदसु लेतबा पता ओइरंबता नतना फेक पता अमा सिजनदुना लैंड डोनर की नमादा एजुकेशन की एटमॉस्फेयर दा मखल मखा कयागी अयतबा अपनबा अकाइबा पिरकपा से नुगाइते आंगांग सिंगी महै तमनबा हौजिक मतम खरगी ओइना क्लास तौरिबा कुंबी सेंट्रल हाई स्कूल दा सेशन हौदुना क्लास चथदुना यामना पीसफुली ओइना यामना नुगाइरबा एजुकेशन की एटमॉस्फेयर अमा लाक्तुना आंगांग सिंगना लाइरिक लाइसु थवाई यावना तमखलकपा तंजा असिदा मियोय असिगी थविन सिंगना चटपा मानबा मओंगदा मियोय खरगा लोइनना इमा इवेल खरसु यावसिन्दुना महिलोइसंग असिदा लान मीडियादा एमएलए ना पॉलिटिकलाइज तौरे प्राइवेटाइज तौबिरे हाइबासी असुकी मतिक यानिंगदे एल सूरजना मखाताना हाई कुंबी सेंट्रल हाई स्कूल दा चहीसिदगे सेशन हौदुना महेरोई सिंह की क्लास तौरिबा असे मणिपुर हाई कोर्ट ना था असिगी तरामाथोइदा ऑर्डर अमा थोलतुना आंगांग सिंह की कैरियर मांगदनबा राय तारखिबनी हाइरदुना हाना लेरंबा लाइंगौबी की मफम अदुगे इरांग असिगी ओइना यामना वल्नरेबल ओइबा लॉ एंड ऑर्डर ना कन्वीनियंट ओइबा वाटपना आंगांग सिंह के लाइरिक लाइसु तंबदा नुगाइरोय हाइबगे आंगांग सिंह असे महै तंबगी थबक असे एकाडमी सेशन असिदगे हौजिक महै तमलिबा कुंबी सेंट्रल हाई स्कूल दा महेरोय चामगुंथ्रामो असे स्कूल असिदा लेदुना आंगांग सिंह असे मपुंग फाना महै तमलकिबनी हाइके रेसिडेंशियल स्कूल असिदा तमलिबा महेरोय सिंह की ममा मपा ओइबा सिंगना हौजिक आंगांग सिंगना कुंबी सेंट्रल हाई स्कूल दा लेदुना महै तमलिबा असिना पुकनिंग अमदी वखलदा अकीबा अमता लेहंड्रे
Hauzik ki oinadi mafam asida laiduna ichasing mahai tamba asina hena pamle haiba wafam sing su phongdora rakhi sina maram oirakanda hariba mafam ado vulnerable area oibanina angang singi career mangdanabagi damak honorable MLA na angang singsi career sing mang bayadi haidana yam kanna honorakwadagi matamgi matungina pana kuina larik tamba phangjarudrabasu khoi hariba school asigi academic session oina angang singsi honor hari academic session si tawna honor ko matamda masana masabu land donor ne haijaba ming oina panjarabada khoi siri common theme calendar hari misak asina land donor gi namada education khoi atmosphere da mahangna sumaina akaiba ayat papirak pase yam nuaite asukui base khoi tha ama rom fanning sit ore hariba mafam sida angang si temporary khoina arrange tawrakanda angang si lai lai su tamalakana yamna kari haitare yam peaceful oiba yamna adugumba nuairaba haitare adugumba khoigi education gi atmosphere ama laktana angang si lai lai su thawai yawna tamkholpa tanja sida ma amadi magi instigation do chatpa manba kanglu mioi kharana ima event khara su yauri makhoina masida mafam masida honorable MLA kumbi AC gina politicize tawre political kano oiba pota sizinare mana sanare privatize tawre haibase si wafam se suki matik yajaning de tasengbagi oinadi hairiba mafam asida chalaidana school asi tawre ibase honorable high court ki ikoi kuidri date 11 July 7 2025 ta honorable high court na Security force na state asigi tongan mafam singdagi aine yadaba mioi sing fagat pangamkhrei Thaubal district ke Langathel Hangoipat area dagi state police na ngarang SLR mari amasong SLR gi magazine nipan fagat pangamle hairi amaromda miyamdagi namduna sel khaiba amadi ki han khanghan bagi thabakta chenaba aine yadaba mioi kaya su fagat pangamkhre hairi Police ki pau amagi matong ina security force na KCP PWG gi mioi ama hairok ngaren tatpi lokondagi fari hairi farba mioi adudi Khundong bam Ashwathama Singh Allies apom chahi kuntraga manga hairok part 2 bazadagi ni mangondagi mobile ama sim card amadi registration number yaudaba Honda Activa ama fagat pangamle hairi atopa KCP gi mioi amasu security force na Imphal East district ke Hengang police station gi manung chana leiba kairang chingya lekai dagi fari hairi faraba mioi adudi Muhammad Ajam chahi kunga humdoi Imphal East district ke Khurai Thangjam Khunau chingya lekai dagi ni hairi Bisnupur district ke Ngaikhong Khunau checkpoint da ngarang security force na achat awok sing check tawbada RPF PLA ge mioi ama amasung mahakaloina ramba atopa mioi ama sofari hairi State Police na Imphal West district ke Tauthong Khunau dagi ngarang pre-park pro ge mioi ama fari hairi Farba mioi adudi ningomam sanatomba maitei Elias Nanau Elias Gomaiba chahini fugani thoi Tauthong Khunau dagini Security force na state asigi tongan mamafam singdagi khulai kya fagat pangamkhrei Manipur police control room na thadorakpa warol amagi matong ina Security force na Churchanpur district ke Tolen village amadi akoibada ti bahumagi thabak chathabada single barrel rifle ahum 12 bore cartridge mari pompi bullet mari 7.62 mm gi kapayariba maru ama 5.56 mm gi empty case ani tear smoke mari fagat pangamle hairi district asige manung chana leiba dumpi da kesu khulai kya fagat pangamle hairi fagalaba khulai sing adudi single barrel rifle taramari magazine yawba pistol ama pompi ama IAD mapan pompi maru nipan 12 bore cartridge kun go humdoi nomai maru khara amadi atai potlam sing fagat pangamle hairi Manipur police ta district asimakya manung chana leiba Vualan village tegisu country made single barrel rifle ahom country made pistol ama fagat pangamle hairi Nakalamaromda Technopol district ke Moregi Sunrise ground manaktegi security force na IAD ama asoi angam yaudana lauthokre hairi
कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट के थोंजाव चरिक्तगे मियोय अमा यू लीटर चामगा सुमना अमागा कोना फारे हाई फारब मियोय अदुदी लेमपोकपम अनिल सिंह चही 38 कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट के वाइखोंग पुलिस स्टेशन की मनुंग चना लेबा थोंजाव चरिक्तगिनी हाई पोटलम सिंह अदुगा लोइनना मियोय अदु सुग्नो एक्सिस डिपार्टमेंट दा सिनख्रे हाई मणिपुर पुलिस कंट्रोल रूम थादरपा चेरोल नेशनल हाईवे 37 इम्फाल जिरीबाम लंबीदा लमदम असिगे तंगाई फदना नोमद चंग्रब याद्रबा पोचै पुदुना लाकपा गाड़ी चामग 50 हाइरिब लंबी असिदा अपन बयाउदना पुसिलख्रे मखा ताना पोचै पुसिलकपदा खुदोंथिबा थोक्तनबगिदमक चिंगननिंगाई ओइबा मफमसिंगदा सिक्योरिटी फोर्सना अकनब चेक्सिन थराउ लखतखे मणिपुर डिस्ट्रिक्ट पुमनमक्ता पामदब थौदोक थोक्तनबगिदमक चिंग अमसुंग तमदा पुन चेक पॉइंट चामग 13 हांगदुना अचर अवोक सिंह चेक चथखि हाइरि अमरोमदा मणिपुर पुलिसना गाड़ी 13 दगे टिंटेड फिल्मसु लौथोखे हाइरि अरोइबदा मरोइबा पाव अमु हन पिजरी प्राइम मिनिस्टर मोदी की लेंगा के मखादा जम्मू काश्मीर असी टेरोरिज्म लेतबा लमदम अमा ओहनगनी अमित शाह मणिपुर दा प्रेसिडेंट रूल सांगदोहनबदा लोक सभाना अयाबा पीख्रे मणिपुर दा प्रेसिडेंट रूल सांगदोपगी महुत्ता पार्लियामेंट डिसॉल्व तौदुना मियामगी राय लौबना अचुंबा खोंथांग ओइगनी एमपी बिमोल इबिक्सन चथबा हौरकपदगे मोइरांगखोमदगी एमयू गी मेन गेट फाउबगी मरक्ता लेरिबा पाट मसा मसाना सिदोकनबा हौरकले अमदी मापन सुब मिजोराम असेंबली के मंगा सुब मिफम मथंग थागी 19 तगे हौरगनी हौजिकी ओइनदी ममी टीवी दा संदोकजबा मनिपुरी पाव लोइसिनजरे मखा ताबा पाव गिदम मियेंग तादुना लेबियु।